Mama wakwaba wafreme ajwa searching mesrel na wa subscribe to my channel. Mia notification bell no so for more news. Ebusuafo ora na ya Kesseh a journalist despite media ena odini juma na ode efutu akọ ama NPP ama yoku no a ochre se NPP futie na omutie no asopema ebeboa omo ankasa nti NPP fo munyaso na muntie ensema ora na ya Kesseh ede atudwa ebusuafo densem ena ora na ya Kesseh ede atudwa ama NPP fo nensema okenya ne se ebusuafo ye nyina se 2024 ewo hanom ya ye babeto aba na abato na ye babeto no eyade a NPP fo ede omo ano a omo eka se they are breaking the 8 and obia enim abofra kwa enim se NPP fo se omo e breaking 8 no na eno na owura na ya Kesseh e kire se breaking the 8 na NPP fo e ka no enye se omo ka de tra se we are breaking the 8 we are breaking the 8 na omo ye hu bibia na 2024 omo e break 8 no enye sa enete enhye da enye easy sa enti breaking the 8 na omo pese omo break no ese se omo di hu edwuma owura na ya Kesseh e kire se aside enyamapa anase adwumapa his excellency Nana Dankwa Kufuado ababeye ede ama oman Ghana no ade ba ko bi nso wo ho a ese se NPP fo omo ehwe ne yie sa ade krono ene apati owura na ya Kesseh e kire se apati e ya ade bi ese se NPP fo omo de omo ani hwe anase omo ye careful na omo ye se bibia mfa ye ho o eye internal elections and I so into 4th November prior to abani we na de obewin no owinia ye betena se na wantwu bo ya solve ura na ya Kesseh e kire se enye sa nete ono why journalism work no ache politics enso we di echi ache enti no enyema bi wo ho se NPP fo no mo hwe ni ye ansana 2024 no aba ayekwakoto aba no enye sa breaking the 8 ne de ebe form ase any breaking the 35 no be breaking the 8 no nti owura na ya Kesseh e kire se apati e ya de a ese NPP for omwedi omode omwani e hwe ho na ebusuafo me kasa nche ne nche ensema owura na ya Kesseh e de etuya in a question mark. Look, bia mama nka asem ba ko nchire oka onim for me na area ba election 2024 na da ho no se bibi ba ko ho ase MPP fo omo hwe ne yi a apathy apathy aban na dwuma na wa ye ne de dane ba bi o eno dane ba bi na de abrewa bedi ama aburu aba no eno ne asem no na wo ya aban na wo chief of staff a otimi hwe wachi ma wo hwe fom ma wo a eboa wo ne ma bibiri problem eboa wo ne ma bibiri papa ne ma bibiri ho a empie ba ya ne akata so eba ne ahwe ne atoto ne ma na je se eko ya nim saa nti oda na ebra na John Mahama ye president no a okoyi Julius Debra say the chief of staff no esewu papa no from niema bibiri because bia se na nkanya Julius Debra at the time anka ba hia mampenda da John Mahama obesofa no na nkanya asem ketwa nye bi no so fa nkanya asem ketwa kra but papa no hwe fom na me no na last week na me ka me no one net ya na me ka say se vice president ebetimi a shine no ejina leader na one ne ye adwuma no so because ene Dr. Bawumia obi anim Dr. Bawumia enwoma de onim obi anim se Bawumia nim nwoma but enye no keke e na amana ye Bawumia na waye ne no because President Kufuor no ne nam no believed in his abilities and one man opportunities so am all the aye adwuma said the ebre mbaka ya mpenda da John Mahama can say he has been the luckiest vice president because President Mills Emma ne kwan Emma ne ye adwuma but yeah na ni nyina agina leadership style no so of the leader no and this obi to Julius Debra no say obenya opportunity I exhibited the one mu say the mampani abedi e kire ba omianya bi na on sign Julius Debra hon kon kofaro ani made foforo that's number 1 but say e ba be te say pa kwasi emisa atade ni bia ana liu mama de ni bia munjano non tran baby no prepare no for 2028
Okay. The American Julius Debra de no eno. Na me dey the Herald Obokrata eno no. Okay, me so me toaso na me toaso e wo the Ghanaian publisher the Obokrata na Ghanaian publisher the Obokrata yi e na wo de aba no che se oba no hwe me. Say me can say Julius Debra be chief of staff. Na ebe say Emisa Bekwen atade ni bia omunja no na on prepare no for 2028. Na politician be no no ye politics wa Ghana ase a onya ultimate no a ombe. Obi ape. Ultimate no ombe. Na politics mo ye den. Oh politics mo ye den. Wo ba go to onya MP abedi. Wa mana twene mu. Na ka o the politics mo ye den. Wa mana twene mu. Amento aso the Ghanaian publisher the book. Yeah, na Kennedy Apo be ka say. Oh no, the president or the other. What business no agent cash. Oh, so cash. Me your business papa no cash. And no president there. What here? What's it? Yeah, if the president I go chop. Kennedy Apo and Kasa no Ghana. Be ama one tina. Mete. If the president I go chop. And Adriana is our president there. That's right. What it? Enya wrong say obi ewo high ambition. Nemum ambition. Opesa odi to the all no free hona de baba by force de enya no na ambition papa. Ene ambition fun. Nya no bi na make. Aha, bia ma yenko. Ye to aso ana na wotwe wie ye mu eye showdown walk ye course. De ye kan yenka nwie ye bi no. Showdown walk. Walk na e ba so wen. Hey! From Ayimensa to Oman FM. Aye. Aburi kwa so Ayimensa. Inyo. To Oman FM. Aye. E ho na showdown walk no course. Of course, from there to there. Na nipa ji twikopie mu ho die. Ye nana enyasem ketwa. There was really a showdown. Saturday no. Okay. Aye. Na wonim one mo be share mo man FM ho na honorable kana ko man FM park ho. So na wo ka se nipa be. Aye. Oh, I see. Ebroso kra, ebroso ebi gina efes abrosan apampam. Ebi tete ha. Fire to your diabolic man. That's nice. Oh my dear crap. Kafra. There be sound say. If I said meba. Okay. Abusuafo na yakoba ne sebra honorable Kena Kompre Kwajapo ye Asen Central Mrahye Bedwane a sese na ni abere so betu frank ama NPP amayoko o ma na kwanya wo ba bekasa ene ade ene odi tu dwache mu so ye wo minister bi ye wo bantama ye wo no waka che ne delegate for sign ne delegate for ni nyina ento emma mapa abi di say bi am bobo din ni odibiase holding yeah omo bra mehunu academic patriots because your information your core grounds your coins your church niema bebrebe ntimi amohwe untimi tv no pa eti se fa omo ho dia se omo care dia omo mehu yen e be release fast na omo na omo timi dia ye adwuma because constituency bia ni wa Ashanti region American for now bia ni wa any information ye nim de ma ye lusu ene ye nim de be ya e betima wene ye nim NDC for strategies a omo timi de wene or certain part of Ashanti region and intino e wo se omo ni ehia na so ye ma omo information ye wom se yes responsibility be come ho dia come omo na so to da bi ho a se ono na ma no ho kwan se momra ana se mehia information na o de command kra on fa nya adwuma and intino ye tu agun from say ye information ya gather fast e betimi dia bo omo a omo timi trans no mkofa mu a parliamentary candidate there ansa na obetima win election na oben nipa no enye de oti baabi na odisika na eba sa wo ya saade na yi se baabi ye stronghold and de ya tuma won ma wo parliamentary candidate anyway ene de obetima win because we win anyway because hoye automatic